Saba Vangi Serge Sase Om Benjara Rege Ahon Je Chari Koryagi Korve Veso Ri Galbo Ri Rab Shara Lui Babo Lo Jambu Ling No Balanjo Jai Jami Gen Lui Dan Lui Ba Ngayab Da Ngayab Gese Yonden Da Lam Zo Do Jami Gen Da Jami Gen Ge Da Rembro Je Rewo Pasang Gisin Trajegi Ba Mamo Baya Londo Korlo Rembro Je Narbo Rembro Je Chumo Rembro Je Longpo Rembro Je Langpo Rembro Je Tazo Rembro Je Mabo Rembro Je Tere Chenpo Bumba Gyewa Mai Tewa Ma Ru Mai Gara Mai Medo Mai Dubo Mai Nansai Mai Dije Mai Ge Mai Dawa Rembro Che Du Chule Nambra Gyavi Gyajen Ladami Paljara Punson Sopa Masawa Meba Dini Jinjin Chawa Dang Gyobara Jebe Palden Lama Damba Namda Idam Gyavi Kilgurgi Lazo Sangye Da Jansu Sembe Che Dangchen Ba Namla Pulvara Gyo Tujen Dove Dondo Sesuzo Sene Jingi Labdu Solo Saje Beze Jonze Mendo Dong Re Ra Trindiga Chipyu Jangwe Minnesota ke Kudu Chuzo ki Kudu Namba Tagana Shi Sakya Chuzo ki Sakya Kere Moche Tsu Pipi Tizu ki Timshiba Surba Monsi Dulu Chota Tagana Shi ki Changari Chudi Kondi Zi Jiwe Cho Tagana Shi ki Changari Chudi Surba Monsa Zi Chota Tagana Shi Soba Kidu Ka Ki Kutsab Nama Tagana Shi Pipi Tizu ki Tungji Surba Na Neji Surba Tagana Shi ki Bima Tsama Loga Pipi Chidi Tsobe Tsab Shu Chije Tsamji Tashile Shuwa Data Tiringi Tujien Di Vote Machingi Da Ari Senator Amy Klobuchar ke Ani Kurang ki Sungdi Chik Tana Yore Tinge Dojan Shu Chor Chi I am going to read out the statement from Amy Klobuchar, the US Senator, for today's event. To the Tibetan American Foundation of Minnesota, thank you for the invitation to join you for today's celebration. I want to take this opportunity to recognize Tibetan American Foundation of Minnesota and the greater Tibetan American community in Minnesota for hosting today's celebration and sharing your heritage, tradition, and culture with our state. As we commemorate this momentous occasion, we should always remember the countless contributions and sacrifices His Holiness the Dalai Lama has made in the pursuit of peace, harmony, and understanding between people and cultures. His Holiness has taught us that we are stronger when we show empathy, compassion, and respect for neighbors and our earth. He has taught us that we are better when we are committed to the ideal that we unite us much bigger than what we divide us. On the 15th anniversary of His Holiness receiving the Congressional Gold Medal, let us come together and embrace the basic fundamental human values we share as a people.
moving towards a world built on mutual trust and respect, beyond our individual silos and towards a greater understanding for your fellow person. Together, as people, as a common goals and interests are greater than the sum of differences, and when we begin to embrace this, we can ensure a better world and future of generation to come. Thank you again for the invitation to join today's celebration. I look forward to working with you to build a brighter future for all the Minnesotans. I'm proud to serve you at the United States Senate. Sincerely, I'm a Klobuchar, United States Senator. Ari Senator Amy Klobuchar ki ani thiring ki tuje the travel you beton and tamshi nang shikiri. Thiring ki tuje di tamazu chino boskem ko chimo chola. Ari shuma ni ki chozo homo ni ki ani ser ki tama pibe an lojoma tuje ko digi ore. Tira derso zamazu thiring ki tuje ni mo di chi gabok ke we bachta. Sem nanola one koran chi susu mane yaworu muche ki tadabodu sushebe dikzuta yaworu muche ki tadabodu kade gashabedi manzu thri cheso tae chi kuzu chadi yore sambiyu chino boskem ko chemo chogi gungdang chulu ne che thabardu manzu susula pemi dikzu re thana shingi manzu samalola chi shada da manzu thri yongde di chino boskem ko chemo chogi tuji kadi bachi manzu muji chi re sambiyu Nyebe chala chino boskem ko chemo chogi chino nidong chuji lola chino nidong chuji lola ani kundu ne kalochna yore dik kalogi kundu ne karsu yorla bina chino nidong chuji dawa ko be tse ni shu tsapshin nin tse be yangsi korgi yongkyap sera nang tu khomgi yangsi jidan nungji chema dang khang tu ku chugi kela tarchoy nang be kuma chazang khong rang ni na yebe kan nebu na yu tuze de lepsamsu yangsi ki tela khomgi byogi chugyu chimbe kagi uti namba dang byori mangzo da deshin byogi nang dengi jerang batsu kudu nangi nisu na yores nidong chuji lola chino boskem ko chimo chogi gyawaru muche gongdang bujus la pepe gabla a mahomba gyawaru muche ki jikzu di goda mogo andi nangde ki chuzo kata chik namgyu do pimi shengo yoyde nge ta pimi ki dagya kete nge mangzo la ani kundu ne keja chigi yes mahomba gyawaru muche ki jikzu goda me dos la checha dada sunda di thola nyeja changari ki gyori chidi tsobe ki songdu tsona yore 장아리 고접 변주다 당하나 장아리 기준이다 뭐니 제제 디컵다 조조 최고지 걸샤이었다면은 그리지도 총과 상매기 야수원배는 답지제 겨울 무치기 딕소디 모두는 경경 용으로 지시지제 이 야수원배는 답아 믹스에게 조조지 자지지 야피고 주요래 당하나 신기 디출라 간대보다네 아니 야외계 출인지 줄성시지제 데지지 가양 표요래 당하나 신기 겨울 무치기네 한만수 베베지도 나로다 마랑속이 문센다 추규다 간대기 돈에 데데기 빵치지제 마랑수 베번는 기과라라 참dü지야다 만수 년장직이 깡게 용외가 만수 직지로 로지야다 당하나 신기 변하기 베미주 만수 모두 주비외다 만수 인심지 내가 지고 둔나 겨울 무치다 대슈표보다 지금지게 안 되시지제 데데양 직다 가양 페어를 내려서자 만수 정말 믹스 메뉴소란 나도 주등이 베미 수제지 베이야 만수 정말 겨울 무치기 두시까지 임바다 겨울 무치기 까지는 남이야 맞이에 된다라 만수 남기도 만수 도자 직지 제라 직지기 가도이네 제도에 신도 개념을 해서 되고요 겨울 무치기 배마 지도 조조 나도다 탱지 군디 치유 나베갑다 군디 가르소 열다나 마 매일 상상 내가 제시와스 내가 손자 겨울 무치 슈 여기하고 슈 매기하고 이리야 말아줘 그것도 삼로 나도다 아주 배바지니 변화가 비밀주 땅에 연구 요리 변화가 비밀주기 모두들이 아주 제도가 맞대면 아주 비밀주기 수능 양보야다 당하는 시기 말아줘 직진호 버스켓 붙이고까지 30몇 돈에 만족 직 배배지도 나도다 직강에 용대에 대해서 아주 학고에 신도 개체를 했을 때 위원회에서 아주 비밀 순례지 베이니야 디링기 기준이
겨울음식이 직수다 겨울음식이 직수디 한다고도 기감스까지 지금 이바디 하고고에 시도게 좀 차기 어려서 이제 디슈에 내려서자 믹스기 파마소 게임 기제 겨울음식이 직수디다 저거요 또네 아직 수수기 부조 납소 잡고야다 겨울음식 직수 한제네 비도다만 한다고도 근데 가족교요에 니도다 아니 인지미지 파마소 납소 잡고야 시도게 좀 해서 그 다가는 신기 되기 탭사 지배관에 겨울음식 직수다 저거요 또네 인지다 유니가 더나 내 탭치 요래 그래서 이 탭이 인지미지 나머지 로지지제 수수기 부분다 녹수들이 약도 있나 신도 개청을 챙겨 어레시게 아니 탭이 나머지 술래지 모여 있는 인지다 유니가 대리 유에스지 디슈에 다가랑이 이 두주시라 사모고 또네 나머지 이린데 미망 만주 성도도 막고 것이 미망 방어 회사 그래서 성도가 인도만 부지체션 부채나 Sokshen Sanam Dojila. Thank you, Mr. Sanam Doji, Vice President of TFM. This Shubundela Tanaranzo Minnesota Rishon Lopte Zinamawa Tubat Jeva Awa Shine Ani Tariki Tatujinda Debe Koskiam Pichu Cholia Ani Debe Yinzik Kananduma. Tangenzi Chikusma Georgian Shure, Ani Potoya Chikuna. Gaga